Aya basi mambo vipi twikomereze. Waiting for you episode kabiri. Season ni ya mbere bimeze bite. Scoff Entertainment turabakunda cyane. Ku bufatanye na DJ Neighbor. Agafilime keza abayadutayemo. Abayabakoreye ahantu kuri. Abayamenye ko mukeneye ibintu by'urukundo. Bimeze bite mambo vipi. Yeah. Making a sure ko wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Scoff Entertainment. Hanyuma ubundi uze twikomereze ni za filime z'ubwenge. Ndetse niyo nimero yikufate mutwe ugitwandikira buri munsi utubaza hano bigeze gake gake nyine tu. Dore uba wakazanye n'uwo nguwo. Bamwita DJ Neighbor. Yeah. Ni nimero ze muri kugira muzibona. Sasa dusize kanya ndi gusobanura nk'umuntu wirwariye ariko buranaga ariko nkora. Ntabwo ariko nkora. Bundi giye nkora gitori baranzido. Ibintu by'urukundo hano hafi aho ibyo turimo. Bimeze bite? Yeah. Dusize umusore amaze kubona ikibuye kigiye kumanuka. Kigiye kumanuka kikikubita muri kano gace ndetse yaje gutabana n'umukobwa ariko twabonye asa naho anamukunda. Ubu nibwo tugiye kwinjira muri filime neza tukaryoherwa n'ibintu bijyanye na romance. Bimeze bite? No kwitanaho nyine bimeze bityo. Abantu nyine bakundana nyine tu. Yeah. Scoff Entertainment niba utarakora subscribe uri umukobwa nyashi zizahingama. Nyamuneka tabara nyashi zawe nyaruka ukore subscribe hakiri kare. Niba uri umusore kandi uzarwara rubaga impande ku bwonko ibaza uruti n'umukingo ni ikintu kimwe ni ukunyaruka ugakora subscribe kuri Scoff Entertainment. Ko YouTube yitwa itangiranye hakuno. 通过这个申报 Andashika twagira ikintu tubikoraho. Nde muri mwebwe secretary ma. Sasa na ruwinji. 称呼马毅就好。 Ni gute nitwa ma. 马书记， Kuba secretary ma. Urabona? Kiba hakurino. 你的计算有一颗陨石， Nyuma y'imibare nakoze nuko ikintu kibe kigiye kumanuka kikogwa mu mujyi wacu. Mu gace kiwacu. 乡亲们准备好东西就跑路。 Menyesha abaturage bapakira utuntu twabo nibarangiza bayiruka. Ariko uvuze ngukira? 陨石。 Ikibuye. Azavuga ibintu byinshi cyane. 送新来的员工吗？ Waba uri umukozi mushyashya se hariya? 工厂 Jewe bundi nitwa Jiyanga. 忘了自我介绍。 Jiyanga Chengena nibagiye kubibwira. 哎呦，这 Ariko nyine hari ikibe kigiye kugwa kino kibazo ni ikibazo 小时， gisigaye amasaha 20 yonyine. 有20几个小时，这个 Amasaha 20 yonyine kugira ngo kino kibe gikwe. Menyesha abaturage bahunge. 不然来不及了。 Turaza kuba twakererewe nutabamenyesha. 江城是吗？ Hanyuma Jiyanga Cheng. 你是诚心来村里捣乱的是吧？ Waba ushaka guteza ibibazo mu giturage kiwacu. 你想救大家？ Ndashaka gutabara buri umwe. Yagiye kubabwira ko agiye kugukibuye banga kumwumva. 根本不行。 Ntabwo bari kunyizera. 是呀，在这， Kandi Ziyi aracyari hariya. 就这么走了， Ntabwo nahava ngo ngende gutyo gusa. 拯救所有人。 Mfite gutabara buri muntu wese. Turi saa sita zuzuye harabura amasango 20 kibuye kikamanuka. N'umusore yize ibintu bijyanye n'ibizame. Twigarukire hakuno. 小老板， Hano hari abarahire kumutesha umutwe. 在老村长的面子上扩大种植的。 Nyakubahwa. 不，你说Nabwiye abaturage bose ngo bahinge. 4块钱一斤， Ngo muzajya mubishyura amayini 4 kuri buri kintu cyose baguze. Uguze. 帮忙的，我也是希望大家能多赚点钱。 Je numvaga ko bazajya binjiza amafaranga menshi. 我真的 Ntabwo nabishaka ko bahomba. 没有办法。 Nta mahitamo mfite rero. 大海啊，还 Dahe. Shaka tubyibagirwe. Bawuma. Boss Shene yashakaga kudufasha. 我看不起你们这些欺负老百姓的。 Wapi bino bintu byose nimwe mwabiteye. Murikunda. 2块钱一斤， Murikunda. 成本都赚不回来啊！这里面所有的损失都 Reba abaturage nubwo bari kubasha kuba bakishyura ibiciro byabo bakoreshe bahinga. 应该由你来负。 Kino gihombo cyose kirakureba niwe wakizanye. 这什么情况？ Hano habaye icyuya Jean asanga bari kumutonganya. 也多赚。 Hano hari umugabo maze igihe aza kumutonganya. 找了收菜商，可谁知道临收成的时候收 Ntabwo nari nzi ko mu低价收这批， gusarura ibiciro bizajya hasi kuko amasezerano twayagiranye ibiciro biri hejuru. 那他们没签合同吗？ Si basinye amakota. 是钱 Barayasinye nyine 的价格。 ariko nyine igiciro cyari kiri muri kontara cyari cy'icyo gihe. 两天白菜价格突然暴跌， Nta muntu wari uzi yuko igiciro cy'amashu
就变成 kizagabanuka nyine kikajya hasi 有风险的。 sasa umukobwa yaje gushinga akabara arababwira ati mwebwe mugende muhinga amashu tuzajya tubahaye none abaturage bahinze amashu ari benshi ubu ngubu abasigaye ibiciro byaramanutse nyine tu 如果可以的， baje kubimushinja biriya bigabo nibyo byaje kubimushinja 找销路啊。是啊，小沈，咱们以后都是一个村的， twese duturuka mu giturage kimwe 糙了点儿，但也是为我们村着想， yatekereza ajya kubizana yatekerezaga inyungu z'igiturage cyose 大家别生气嘛。 reka tureke kumurakarira 老张老王，别为他说好话，这件事他就应该 mwimuvugisha no muginga bino bibazo byose nibyo wabizanye 我知道，我能 ndabizi 大家的我一定帮，但是这事真的不是我能处理的。 什么帮大家？我告诉你，这件事情是你带着大家签合同的，这件事我只找你。 bino bikotara byose n'abatumye abaturage babisinya niho uzazana ibibazo utamukoraho uretse gato 强大海，合同你们都是看。 sasa barakwereka abandi baturage kotara twarazibonye buri muntu wese yazisinya yazishaka abaturage barabanuka 人所难， hano hari ikigabo 那乡亲们怎么办呢？ 有什么我们可以一起想办法。你现在把责任全都推到知意身上， byose muri kubishyira kuri ziyi 你们这帮人 ibintu byose mureke tubitegurire hamwe wapi 都是骗子！ muri ababeshyi yari kureba ku isaha nta gihe gisigaye uravuga iki ngo nta gihe gisigaye shaka kwiruka 哥，你们刚才聊的呢，我也听。 oya na ibyo mwavugaga nabyumvishe bijyanye n'amashu ariko ntabwo ari iby'ingenzi ukeneye kuganira ku kindi kintu cy'ingenzi 命， 保命，跟我玩命啊！ kwitabara ubuzima bwacu 大兄弟，我告诉你， reka mbabwire mwese 谁都不要出。 kino kibazo nikitagenda nta muntu uri buze kuba wava ahangaha ikibazo nikidakemuka 这批下过来卖。 ok ndaza kuba nagurisha ayo mashu yanyu yose 你来卖？ yagurisha 哦，哎呦， urayagurisha gute 哎呦，哦， haha reba barebe garagurisha amashu yose 兄弟， ok 好，我告诉 urabizi 你，爱谁卖都无所 sinitaye kuri buze kugurisha amashu 谓了。 icyo nkeneye ni uko 如果你不能把这些 mutabigurisha ntabwo muri buze kuvangaha 一个人来承担，走。 ndetse igihombo muraza kukirengera 你 bahita bacaho 你怎么卖啊？ 我有个朋友开超， mfite inshuti ifite supermarket bashobora kuza kuba badufasha kugura ariya mashu biriya bigo birashaka kubatesha umutwe bakimuka uyu nguyu akunda uriya mukobwa niyo mpamvu yaje gutabara kano gace 喂，在忙什么呢？ 哥们儿现在不忙， ah ntabwo ndi bizeburi 尽管说。 niba ushaka kugira icyo umbwira mbwira 你这样， simereka wowe n'umuryango wawe mufite za supermarket ra 你给我留几个 hari uwo yahamagaye 有批白菜要买。 mfite amashu mushobora kuba mwangurira 怎么敢卖蔬菜了？ yagiye mu bintu by'amashu kuva ryari by'ubuhinzi 你就说行不行？我现在这边很， gira niba bishoboka cyangwa bidashoboka gira vuba 得问问我爸。 ok ndaza kubwigisha papa 那你想想办法说服你。 gerageza umwumvishe agura amashu vuba vuba birihutirwa nzaguhemba neza 什么时候运过来？ ok turaza kureba 明早， 这么快？ 哎呀，就这么说定了。 行， sasa hari inshuti yahamagaye ngo ifite za supermarket murabizi barangura ibintu byinshi areba ko yagurisha ari amashu yabara abaturage kugira ngo baze guhunga hano harabura amasaha make akaza kugera gute kuba haturika ntibyatinze baje hano hakuno mu gaturage 马书记，开始。 sekiriteri ma fata amazi rata wowe kano karamukunda dore keye murakoze sekiriteri ma reka nkwiteho sekiriteri ma nyine ni sekiriteri w'igiturage hari aba mudugudu baba bafite na ba sekiriteri none bari kumwitaho kuriya mwakira amazi hano buri muntu wese arita kubi sasa umukobwa iyo umusore amukozeho ahita arwara 你把自己挠成这样，没事， iki kibaye ku mubiri wawe bimeze neza nta kibazo 其实是心病啊， afite ikibazo cyo 恐难症， bacyita antrophobia 恐难症。 kutavuga ibintu ndwaye ugire vuba 只要有我们就行了，你去安排车吧。 wegenda ubutegura imodoka turaza kubyitaho sasa hari indwara afite ngo bita angorophobia ariko adashaka abantu bazamenye bose bayiziranyeho n'abariya uriya mugore wundi bari bari kumwe yaza gutegura imodoka bapakira amashu yabo bajye kuyagurisha mu gasupermarket mwitonde 刚才上来浪费， imodoka ni kinini nta mpamvu yo guta umwanya 这没事儿，不着急。 ntabyo kwirukanka abantu sekiriteri imana ashaka ko bihuta uyu nguyu afite amakuru y'uko iyo hagiye kugwa ikibuye 快点儿， buri muntu wese yihuta 还说老婆，您慢点。大家稍微快点儿， buri muntu wese yihute abantu 慢着点，慢着点，不着急啊。 kureba ku masaha
叔你慢着点儿，不着急。 ako mwitondera hata mwikiruta cyane. Sasa umusore yatekereje ukuntu biri buze kuba bigenze ubwo ari buze kubaturika. Sibyo ari gutekereza. Dukeneye kwihuta. 我帮你，来，拿到那边。 Areka mbafashe rata ntabyo kwihutisha bihari. Nguyu we nta kineka abaturage bavano bakagenda. Bimeze bite? Mambo vipi? Yafashe. Ntabwo ndi bwongere kuvuga. Harabura umunota umwe gusa. Mwese mwihute. Barihuta. Yewe. Kureba hano. Ziyi wiwe. Ziyi. Ari inyuma y'abandi bantu bose. Bimeze bite? Haje hakuno. Ziyi. Ikibengo kirenda kumanuka hano. Kureba hari ukweze. Upfana na Ziyi hano. 志毅，你听我说， Ibi ntashobora kuba naki. Ziyi. 2、1。 Ndagukunda. Bimeze bite? Yabonye ko ibibuye byamanutse n'ubundi amubwira ijambo ati gupfana nawe hano ntago nakicuza. Ahita amukubita n'ikibizo. Ndikura. Rushyi. 你有病吧？ Uri umusazi. Ibuye ntiryamanutse. Wabaraga umunota umwe. Bagiye kubona. Babona hari utundi tuntu tumanutse tutari ibibuye bavugaga. We nimwifuza ibintu mutanga ibyifuzo byanyu ubwo turi buze kuba turi kumanuka bose bajya mu byifuzo. Uriya amaze gusoma umuntu yakundaga. Bimeze bite? Nawe ajya kwifuza. Umusore byose yari ari kubikorera n'umukobwa umurusha umwaka umwe. Filimi bahise waiting for you. Se kugutegereza. Yeah. Mambo vipi? Kano nako hari ukuntu ngo kari kugenda kagaragaza ibintu by'urukundo gafata sekreteri ma. Ndifuza iki cyo nifuza hano nyifite. Bafata icyifuzo cyanjye aho gukomeza kwifuza. Nabibonye abandi bana. Yeah. Bimeze bite? Scoff Entertainment. Komeza filimi yacu. Ikibuye yaje kureba ntago noneho tubonye ikibuye atari ikibuye. Ariko nyine yeretse urukundo umuntu umurusha umwaka umwe. Ndetse uwo yeretse urukundo ngo bariganye kuva na kera. Reka nze dukomeze na episode ya gatatu. Nta nubwo twirirwa tuyikuramo tureta dukomezaho ntabyo gukomeza kwa kundi kwacu. Filimi ntago irangiye. Icyo mbasha kukwibutsa nuko ugomba kuba warakoze subscribe ndetse nkwibutsa yuko YouTube channel yacu yitwa Scoff Entertainment. Ibi byose twagiye tubibona. Ukeneye kwamaza kuri filime zacu andika 078 8 nanone 5 nibyo twagiye tubona ndetse nibyo turi buze kugenda tubona gake gake. Iyi ni episode ya kabiri. Yeah. Byose turaza kugenda tubibona muri filime yacu. Bimeze bite? Turabakunda cyane. DJ Neiba ku bufatanye. Nimero ze za telefone ngira ngo muri kuzibona. Kanya murongera muzibone kano nikavamo. Itatangira n'akandi twikomereza. Bimeze bite? Yeah. Ukeneye kwamamaza nabivuze ni 0788 Ibi byose nibyo turi buze kugenda tureba. Mambo vipi? Scoff Entertainment. Urukundo rwinshi cyane. Turabibona byose muri filime yacu. Yeah. Sasa ubwo twakomeje kandi DJ Neiba. Yeah.
twikomereza filime yacu. Kugira ngo havemo filime imwe hajyemo indi nyine bifata akanya, ariko nyine mama muri no kureba ibintu bigiye gukurikira. Sasa tutangire haka Sherezi yura mu gigarate aragoye. 咱这打牌的老沈就是 Ko ninde wakabayoza gukina hano ibintu by'amakarita arasa papa we. Ariko uzi ko ari ibyo akunda ku betting. 大我 Mani shimwe mu kintu Vamberke sha ujye kureba papa we. Birabigo birinda kumukura hara bikamwimura kugira ngo barabutaka. 说 Buzafatwe bujyanwe na boss wabo kugira ngo bazabone inyungu nyinshi cyane. Ashaka iki kirakaro nshaka kwereka. Baje kureba papa we n'umukobwa wawe. Niwe koko 想到躲到这儿去了， Yesu Kristo. 倒是挺滋润。 Ndabona agaragara nkaho yishe kandi yishimye. 不行，我得去找他去。 Ni gute namubona? 大叔，别急。 Tugende wikihuta cyane turamukwereka. 这 Twigarukira hano. 累死了， Ziyi ndananiwe ngiye n'ukuri kw'Imana. 50个菜， Natetse ibisafuriya byose 佳佳， amasahani 15. 别休息了，客人又下单了20个。 Wiza kuruhuka. 房间 Abashyitsi barongeye 1的， icyumba 301 barongeye basabye ibindi byo kurya. Turi muri hoteli. 又是301， Icyo cyumba nanone 我都给他炒了一整个菜单。 n'abatekeye ibintu byinshi cyane. 是啊，不去。你还记得咱们的服务宗旨是什么吗？ Urabizi neza gahunda yacu 一位客人 yo gusavinga buri mukiriya wese kandi neza. Tugende sasa hari umukiriya ukomeje gutuma ngo ibisane byinshi cyane. 你先休息。 Fata amazi uruhuke uze tugende ujye guteka n'ibindi. 什么情况？ Niki cyabaye? 一个大叔，他点了一堆菜，把娇娇累坏了。 那不是挺好的吗？ 加油！ Sorry. 人家一整天什么都没吃呢。 Nta mugingana n'ikintu na kimwe yigeze arya. None gutuma amasahani 800 yose ngo tujye kuyateka. 哎，你好，半山半山请 Sasa hano barabahamagara. 的吗？ Twabafashe iki? 啊，在做了，请您稍等一下。 Mutegerezeho gatoya. 老崔，饿死他！走啦， Tugenda arashonje cyane. 看好你哦。 Hari umukiriya uri hejuru uri gutuma amasafuriya menshi cyane. Ibintu by'amasahani bakiraho ngo bakigenda. Zana amafaranga. Papa we. Twumvise ngakunda ibintu bijyanye no kubetinga. Uyu yaramubonye atangira kwibuka kera. Papa we yabaga yasinze. Twara zino rukoro. 我不去，我去。 Ntabwo ndi bugiyeyo papa we. Ndetse n'agasaza ke babaga bari hano. Papa waretse kunywa inzoga. Igira wacyana we. Dore papa. Dore papa ibintu yahoragamo. 我连喝酒钱都没有了。 Kubarira mwabyana mwana n'amafaranga afite yo kwinywera igirayo wacyana we. None papa waje hano. Umukobwa asigaye ifite agahoteli bamutumyeho. Papa zigiye bamugenda. Uraziranye se? 日夜， Ziyi. 你怎么找到这儿的？ Tuwamenye hano. Tuvana. Garukano wakanuwe. Tu. Papa we. 我是你亲爹， Ni papa wawe wakubyaye. 跟我说话合适吗？ Gute wakwitwara gutyo uri kumvugisha? Gavuga icyo ushaka. 找了个对象，家里条件非 Nakuboneye umugabo kandi abantu biwabo barishyura neza cyane. Ve tugende. 500 byose. 你民宿别干了，现在就给我回去，走。 Sigino business yawe uze tugende njye kuguhereza umugeni wishyura amafaranga. Reba abakobwa baragowe. Ushaka amafaranga yo kusubira ku betinga. 一个不给你彩礼的臭小子， Ubwo ari wowe wabana bafite agasheri kari aho ka feke katazishyura n'inkwano. 是不是应该？ Nk'umukobwa wanjye ve tugende. 要不你听我的，嫁给我 Yumva neza. 选的那个对象，要不你就直接给我钱。 Bana n'umuntu nagushakiye cyangwa se umereza amafaranga. 钱啊！ 听说你民宿干得不错啊， Numvise ko iyi bara yawe ikora neza. 我这民宿 Ushobora kuba winjiza amafaranga menshi cyane. 赚钱， Nibwo tugitangira n'amafaranga dufite. 是吧？ Ve tugende rero ujye gushyingirwa vuba. Do. Kurikira filime witonze. Papa. Umukobwa atangira gufuruta. 你不给是吧？ Tugenda urama amafaranga yasunitse umwana we. Ibi ni abapapa tuba dufite bamwe mu bakobwa. Umusore aramutora. Ese twavuga ko amutoye cyangwa aramusamye? Yaramusamye, asamye umukobwa. Ariko atari mu buryo bw'inda nyine tu. Papa we yaramusunitse umukobwa aramufata. 我教训我女儿跟你有什么关系？给我闪！ Umusore afata umukobwa. Vira mu nzira. Papa we. 哦，我还以为是哪个客， Tekereje ko ari umuntu uri aho ngaho wa fake none niwe uncle. 但你动手打人就不对啊！ Ariko nta nubwo wemerewe gukubita buri muntu wese. 我是民宿老板的亲戚，你能把我怎么 Nyiriri bara dufitanye isano. 啰嗦？ Vira mu nzira cyangwa se 听不见？ nawe ngukubite.
va mu nzira igisaza cyarakaye 不挪是吧？喂， ntabwo ugenda fata muzehe ujye witonda jya witonda bukinisha ntago noneho n'umukobwa wenda namukunda 爷爷， ziyi 你就眼看着外人 ziyi ugiye kureka umuntu utazwi akubita papa wawe 但我警告， ndakureka ugenda ariko rukangubwire 知意的麻烦， niwongera guhemukira ziyi 她是我女儿， ndi papa we n'umukobwa wanjye 结果你同意啊！ kandi igisaza bino bisaza biba bikwiriye no gukubitwa buriya hari ukuntu ibisaza 我以后 babikubita ariko batabikomerekeje ntimuzakubite basi umwuka agira imana utazavuga ngo Sikove yaravuze ngo tuzajye dukubita ba papa barakwereka muzehe bakimara kumuhana Yesu azana mu giturage 不了了， njye ntabwo ngishaka kubaho 哎呀！ baza kurira bahuriye imbere barabazi namwe 他拿50万彩礼开民宿， uriya mukobwa wanjye ufite ibara yafashe 500,000 byose by'amayini 却不 by'inkwano 拿钱给我看， none nta nubwo ashaka kunyishyura imiti 打了， ahaye n'akazi umuntu arankubita tu 完了！ sinyikeneye kubaho 执意的父亲， ariko uzi ko uyu nguyu ari papa wa ziyi koko ariko ngo akunda ngo no gukora ibintu bijyanye na betting 不管怎么样是 bino bitangira guhamagara du ibyo byamwohereje 这么对待你 byamuhaye n'akazi 啊！出来啊！辛辛苦苦养大的女儿， umwana nareze bigoye kuriya none dore ukuntu ari kuntwara umukobwa avayo umukobwa twaragowe 爸，你这又是 biriya ntabwo yabyigira ku muntu w'umusore yahita aza akarenza igipangu papa urakora ibiki 做人样， twakekaga ko ugaragara neza none dore nta n'umutima ugira baba databuye ni ukuri kw'Imana uno mwana ni ukuri kw'Imana koko biteye n'agahinda abaturage bose bararuzi koko kuriya mukobwa atagira umutima koko ashobora no 他说的都是假。 yimwizeye ibintu byose ari kuvuga arabeshya 说你的父亲， gute wavuga papa wawe gutya arabeshya gute nta mutima ugira gira za gatoki kawe wakigoryi 这50万我来筹。 ok ndaza kwishyura ibihumbi 500 男人， ndi umugabo we 有50万， wowe ibihumbi 500我女儿病好了， umukobwa wanjye se yaje gukira ya ndwara afite umukobwa wanjye ararwaye ntabwo waba umugabo we twabonye umugabo yamukoza furuta akira ikibizo bose babireba turashize ikibizo we yamukubise n'ikibizo imbere y'abantu 你让我女儿 urimo arafatirana umwana wanjye nutishyura uyu munsi ntabwo biri buze kuba birangiye papa 这钱我会想办法给你的，你今天先离开这里。 basi vano turashaka ukuntu turi buze kukwishyura 给我，他要是不给我， buri muntu wese arabyumvisha 拿出来！ niba atanyishyura ntabwo ndi bugende yazane none hambere na mbere ntabwo tuvana tutayabonye amafaranga y'inkwano y'abandi wafashe do 没事， ok 想办法。 reka nzicaho ukuntu mbikemura umusore akunda uriya mukobwa hari abasore baba badukunda mwumvise mwa bakobwa mwari abasore baba badukunda nyine banadukunda kuko apana abo twa dusore baje muri getusi 江大少爷， bite bite yahamagaye mu boss hano 怎么舍得卖给我呢？ ya modoka yawe urashaka kuyigurisha yego ndashaka kuyigurisha 我着急用， ohereza ibihumbi 500 ku ikarita yanjye ni iby'ingenzi 这么多呀？ ko ari menshi 不， ntabwo nayabona yose nonaha 那你有多少？ ufite angahe ngubu 30万。 mfite nibura nka 300 umusore yemeye kugurisha 你快点， imodoka yiwe kugira ngo basi yishyurire uriya mukobwa ako kanya direct abaguhenda bo ntibabura abaguhenda ntabwo babura bamukubise 300 kandi yashakaga 500 支付宝到账30。 hasi uyu nguyu yahise abona ko yika 怎么30万？ kubera icyoreje 300 钱 ujya kuyaha amafaranga yose 还有20万呢？ andi 200 ari hehe akiri ino saha 这个破表能值几个钱？ kino gisaha cyawe give 值多不少。哎， ni 200 arenga niba utabyizera yinsubiza 那你给了我， wape ntabwo nayigusubiza wana ni igisaza hakurino hari ukuntu abantu bakakuzamura niba bagukinisha reba nk'iki gisaza ni papa w'uyu mukobwa cyakabaye kimufasha ariko kiri kuza kumwambara n'utwo yifitiye dukeya 什么表啊这是？ kino gisaha cy'uriya muginga ntabwo gikwira n'amafaranga abandi mwese mugende ariko nyine muri babitu abaturage 怎么回事？ iki kiri kujya mbere ari amafaranga yose yakuye 我跟朋友周转的， yagujije inshuti yanjye 我呢？ agurisha imodoka 我去年过生日， isaha niyo bari baramaye ku munsi mukuru w'amavuko wanjye umwaka washize 放心， ok ntugire ikibazo 我一定会想办法还给你。 ndashaka gushaka ukuntu mwishyura amafaranga 500 byawe byawe barakwereka papa dore ba papa
amafaranga menshi twarayakoreye 小钱， nyine 那个表不错呀，哪儿买的？是吧？看着很贵。 urusimbi bikihuse bitaratinda afite n'umukobwa hafi ye bebe agasaha bakabitse 啊，怎么样？ papa 拿到钱了吗？ byagenze gute abanyamafaranga 因为你姐是那么好搞的， akana twabonye kavukana na wa mukobwa bajyaga baba bari kumwe igihe kino gipapa cyabaga cyasinze ka Jana 人吗？ mushiki wawe 拿到钱了吗？ wabonye amafaranga wayabonye se yego nayabonye 共15万， nabonye 150 yonyine 进。 nanyuze maze kugira ngo amafaranga nyabone 现在还不够付房子首付钱呢， papa yo ntabwo nubwo ahagije kugira ngo tubashe kuba twakishyura inzu 我可是1分钱没吐。 ntabwo ahagije nta giceri mfite ariko cyo mu cyawe mu ikofi yanjye sister wawe niwe wenyine wayampaye 反正我不管， ntabwo byitayeho 默默都说好了， njye na menge 先买 twamaze kwemeranya yuko tuzubaka inzu mbere yuko dushakana 钱， ariko nyine hazakenerwa n'amafaranga yo kwishyura inkwano 这还有不少钱呢。爸， papa 总不能让我娶不到老婆， gute wandeka ngo bikananira gushyingirwa 再问我 ufite kumfasha 我姐去拿。 ugenda ubaza sister wanjye andi mafaranga umusore arashaka kubaka inzu we na sheri we 既然能拿， yarangiza bakazamuha amafaranga yo kujya gukwa hano baracyafite umuco 我看身边那小子 ariko uriya musore uzi ko 像个摇钱树。 uriya musore wari uri kumwe na mushiki wawe agaragara neza wagira ngo ni igiti cy'amafaranga 那行， ok nta kibazo 这次 genda ubabaze banshakira andi mafaranga ok ntacyo 拿钱滚蛋。 gufasha aya ngaya ari gukina urusimbi yavuze ko ngo bamuhaye 150 kandi bamuhaye 300 yose ibigabo bari kumwe 上了一款包， bebe uribuka ka gakapu se twavuze turi buze kugura 就买。 turakagura mu gitondo hehehe 哎呀，你们 让爱死你了。 ukuri kw'imankunda ifaranga bakabirya du bimeze bite Scoff Entertainment 每朵花开都会经历， umukobwa amafaranga amaze guhereza 于是一成不变的 papa we 改变那 anamunyanganyije 花的颜色。 ikintu akoze ni ukuyafata akayatwara mu rusimbi ndetse ngaraza gusubirayo yabonye umwana we ari kumwe n'umusore ufite amafaranga umeze nk'igiti cy'amafaranga ni nka Scove Mambo vipi jya kuri YouTube channel yacu kore subscribe ubundi uze dukomeze na episode turayita gatatu yeah. 依然像我每个 bye bye 生我见过无数的人间的悲欢。